Welcome to Savor Time, everyone. Buckle up for a ride as we enjoy amusing videos showcasing individuals from various regions across the nation. From unique accents to entertaining cultural variances, depicted in this video brings a delightful blend of comedy and insights into different ways of life. Let's dive in. Share your anecdotes with us by leaving a comment. Let's lighten the mood with some laughter. Don't forget to click the like and subscribe button. Good people enjoy, and I thank you. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم وصدق رسوله بارك الله إن شاء الله صدق الله make dua إن شاء الله آمين ثم آمين make dua for me as well إن شاء الله don't make it viral man don't make it viral man No. Everybody will know that how you should recite the surah and how you explain to people. exactly you see in the hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he says خيركم من تعلم القرآن وعلمه the best amongst the humankind and mankind is the one who learn Quran and teaches it to others. I wanna how the gay. O tla para di jumpsuit le di bodysuit. Show me dia boya. Kore ha fetso ha ya toilet o tshwantse o no ngamolla. O ngamolla and then o tlatlamolle njombi and then ka ba nna ke dula fatshe ke nna fatshe show me dia roka. And then ha fetsa o tshwantse o sometse njombi. Ish. Mara go ba ke full time job ba thongwa itse ke nle kana no ra ikirisa a re ikirisi re byawo and then la bona ke nna so ke mo rutani ke le ko office ka re itse ke tingwe theta yo a ke fitla kante ya per bo suit le kana no re tlile papa dimo a sida 07 Yeah, B. 072 Yeah, 111 1 1. Oh, 1 man. Oh, 1 1. Ababili nowodwa. Yebo, ha, triple 1. High tip 1 man. Oh, it Yeah. is 072. Yeah, 1 1. Ngathi wana ababili abafanayo no madoda angithi ngakuhlekela ingedlela sikila batla yiwe sizolo ka accent yayise yam ngithi ilahlekela ingedlela ene kayivula yam uthayi ngakhutlise gedlela ka akhutlise gedlela ka yophile ke batla gedlela ka masup. Stop throw the stone them after me. You see how me I tell you? You see how me I warn you and you not listen? You see how you hard of hearing? Throw one more if you bad. Throw one more. Where the boy? Come here, Batman. Come here now. Come here. Lizard kick. Don't forget to engage with us in the comment section and blast in the like and subscribe button. Good people, I thank you. Será que aparece que velho? Será que aparece que go? Era que ele buri tu. É onda só. Hey,
ho jalo. No ha o fumana motho o se 2 minutes enyana eo la ka jona le wena 2 weeks. Na o mfrea no sentse ko bolela tla ke re baby I love you ko rata le family le ba hlokafetse. Na ke itela tla tla go mfreile tla re no sentse ke go tlhalosetsa ke rata ka molomo wa ka o motle. Dumela moimana. Yo nna ke inehela tla re tla o mfre ke inehela tla ga o ngetile o ngehete ke tsamaye hape ke lo hetua he. Angithengi imbuzi la kaTemu madoda ibi 1 rand i1 ayanibheke ngithe kaTemu lembuzi yizo ke imbuzi abangidilivele zona lezi. Mana Lekhuza, unayo iLekhuza ibaby oil wena. Yokwenza. Nakhe. Nakhe. Yokwenza. Yazi ukuthi umuntu kube manje ngiyamaphoyisa ngabe suboshiwe. Uthi yokwenzana. Iyenzana nje ibaby oil awusichaze. Asihlale la hayi ukuthi yokwenzana. Uyenzani wena ngathi? Ngithi mina unayo baby oil. Anginayo. Yayizi kamane yazishi baby oil. Wena uthi iyokwenzani? Uyenzani? Uyenzani baby oil? Anginayo. People there, I think kuna story. Bafana akazi kube nenkulumo mhlambe akhulume into enjengokuthi izana endlini unephathi akazi emhlanje nisho bafana makuthi inkulumo eyake yaba njalo ethi uzana endlini ngoba baby oil ngathi uyisebenzele ukumarinate abantu lizoba marinated lapha. Careful boys. Allow me to take you on a journey. Bengisekhoneni ngizama ukukufonela maybe ngenza attempt miss call I think maybe 150 mina emanini khona lapho na inswela ke uyayavela from nowhere igijima 1500 degrees Celsius ukudlula ilightning ye-hurricane so grapes phone yami esandleni manje naye mosibhela sila ephaketheni ngiyabonakala ishephekile ngimbeka umbathana la bathi buya amaphepha bezihlala ayi ngibuye naye aphila mani ibuya kanjalo ke le phone motho wa utsuba drug ke mmona ka mosamelo finish and clear bafana awu wapere bijam o bjang wena man a re bolelele batho ba bona re shapo re re gona shapo yane o itoro fapantšhe a ke re wa mpona ke nnomolo wena man o fentse nna ke nna Mr. Moloto, such a pretty young man, a very handsome boy. Wa o fola di-drugs a o sa di tsuba o di tloetse bolelela godimo o di tloetse neng a o sa gopola wa bona rompotsa maaka ke tlhoile maaka bafana wa bona maaka tlo dira gore ke tsamaye le wena ene nna ke tlile mo o belela le wena mare wena o nyako gore ke tsamaye le wena ke ntho o e nyakang a re mpotse nnete 2 weeks back
Hayi, Arethi. Wosatheni isikolo? Yabo we guys, ngithi mina ukujola nomuntu onengane akusibona okwabantu abanenhliziyo encane. Yabona abafethu kunzima ukuthandana nomuntu onengane, more especially le gang ethi yakho parent. Kungcono uma bekuthiwa wengane usashona noma uma wengane usashona, ngoba ngempela mesaphila abafethu sibhekana nezinkinga. Labantu bake bahambe baye edolobheni bayothengela ingane boba uthuna, uyababona sebeshuthile sebeyadla boba yi2 bakhumbuzane zakamzukwane. Uyezwa khona lapho nangomunye usehambisa ingane nangibaba wengane uyohlangana noma wengane uyolanda ingane. Yabona nje bafethi siphithiphithi nje kuyale. Uma wengane sometimes uzohambisa ingane kubo angabuya thuhlweliwe, uzibuzeke wena ndoda yakho ukuthi ulale nobani, uyisebenzisile nikhono, ngoba uma wengane noba wengane bahlezi bafethu belalana ngisho ngaphela 20 years. Uma wengane noba wengane la behlangana khona bayaheva, kuba ngcono mekuthiwa umunye usashona nje. Iqiniso nje kumele silivume ukuthi uma wengane noma wengane nje